Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada kaum muslimin dan muslimat harap yang bidang sehat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, alaika, ya salatullah alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaik, salawatullahi alaik, ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik, ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik, ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur, misla husnika ma ra'ayna qattu, sururi misla husnika ma ra'ayna qattu, ya wajha sururi, ya Nabi salamun alaik, ya